Anne Wanjira ni mutumia wa mwana omwe wamwona akiruta wira wake ndungeciria ati ari na wathe oro wothe. Wanjira ari hamwe na muthuriwe oro undu umwe na mwana wao mationaga, no undu ucio ndumugiragiriria kurora andu ake. Kuringana na uria maratariria ni ati thina wao ti hindi wambiriria, kuona ona aria maciaranirwo nao mationaga. Riu nie na brothers ciakwa eri mationaga. Riu nie ni ndatwarirwo cukuru na ngithoma na ndarikia ngitwarwo course ya furana. Thirikari niriga gwikira thitima itura riria maikaraga mwena wa witeithie, ona gutuika ndimateithagia na njira oro yothe, kuona gutiri undu mangimihuthira naguo. Tutiuririo tondu thitima yari project yekiragwo guku guothe, koguo na ithuĩ twekorire ni twekirirwo. Korwo ni ndoragio kiria ingienda gwikirwo, nie ingiamerire magurire machine ya furana handu ha thitima. No toria athuri aria angi merutanagiria gutigirira ati ciana ciao itinararira. Muthuriwe Wambua Muciemi oyaga thabari o muthenya nginyagia witeithie kuria hoyaga uteithio barabara-ini. Niligonga na gari kiasi traffic haja kaandikisha kesi, lakini akaandikisha kila kitu, hata miaka yangu nikasema mimi, kwa sababu nilikuwa nimepata sina fahamu, lakini baadaye nilipopata fahamu ndio jiwa na traffic kiasi wakapeleka mbele. Kumbe baadaye nilipokwenda kula kwa polisi nikaambiwa nitafute shahidi wa macho ambaye alishuhudia hiyo. Aria maikaraga hakuhi nao ni matariirie mathina maria mageragira, kuona kuri maundu mangi matangihota kwikira. Kupata kitu ya kunilipa inakuanga shida juu unaona kabla wafei akienda huko kwa street anapatanga kama 50 bob hivi, tunakuja tunaachiwa hapa ndio tunakulanga. Area yaru ni maiketi hoya kuri thirikari ria kurumbuia andu aria mena mawathe, kuonona thengia wa gukorwo matekuona mari na maundu maria mangikira na moko mao, na matige gweterera o mundu ngiuma na thome niguo mateithie. Nasema kwamba kuna asilimia fulani ya walemavu hatujaona hatua yote hata vile tunaweza shughulikia tupate kazi. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Wanjiku.